after tele lava ile pa ia mal mamalo la tana umfai ona tatu fata sile nei live le tatu fa sa langa tu na sa lava de official si fonga o retire fo radio Samoa e vi ai pele tu na lofa malo na ngale le mo fai on tatu felo i de Manuia joe tatu te feo i lava la matia pe lava tatu i mala a le lofa male ngale le o le tua e manu ma lo lava lo na lofa ia te tatu o fe au matiu te mawhai vore ni yaso, ia a tonu mo eini si o marolo atu i ainga, ia a olo tau ave pe lave tiu te whai, ia nisi foi o tātou le nei tō la fiafi, ia e mua pe lava vi ingai matau te sairo na alofa malonanga le lei, fuafuanga umalava o le ni yaso, ia ave vi ingai le tua, o ia tai mailo o tō soifua ma sio matu ni yola, ia o tātou whiro i le Manuia. Fatalo fato le pa ia ma le mamalo na tunu o mau mai o tato fasala longa e tafai fio le lalo langi nei. Ia po fe lavoro e ia le nei tu la. Mautanga singase, to ese, ia po alava. A o e mau mai ni fasala longa. E Filifilia o e le Atua. Tato te vivi i pe lava ilo na alofa malo na ngale le iasa umalava. Wana le se noia. Ia ta ilo ia te tatou. Ale me moni lava. Fa tasi mai le tua mai tātou. Ia o le tua le lofa ma le anga le lei. O le mea le Samuelu le tunu pele. Ia alo maia. Tupu mai o le tunu. A wana tofia le tua. Ia o le tātou por kalame ma saini le nei tu la o le afiafi. E Filifilia o le tua. Usi mai ala whafonga. Ia se i amatalia le tātou whawhianga. Po le tātou fo i taratala noanga le nei tu la afiafi. Ia i se pese o sau nia mo i tātou. Ia o na whaanga solo i tātou por kalame. E wha whaero ai atoa le pa ia male mamari lungo o Facebook. Ia renga tai lea ia o le YouTube. Ia po whefo i lava se ala leo oro e mafuta mai ai. Ia e se mai ala whafonga le tātou por kalame. E Filifilia oe e le tua. Se mai ala whafonga. He a fai ele
Ia whaftai lava mana i upo pese sao tātou an whanau longo e nei tu la. Ia ai o le taimire nei. Ia o le a tatonu lo o le a whaanga solo tātou por kalame pei o le masani ai. Tala mua lava. Ua ngā I lunga le toa tele o le pasene o tamaiti o le au tala vau. I le wā senga le o le se furu ma le lua suma whātau sanga. Ua whāte tele ina ro lato ula le sikaleti fo le electronic cigarette le ta ua o le vapes. Le vape to tele tamaiti. O le whautuanga I le mata opulea. O avea lea matulanga I tele na afia ai le soifua maloloina o le tamaititi o lo tupu ai. O le vape o le sikareti le o lea o lo iai le vai la au I te tonu po o iai flavor ese fo I le tofo tangata. O lo iai ni maa I te tonu o lo whaapevela ai le fluid lea. Ina ia mawhai ai o na avele nekatini te tonu o le tino o le tangata. Mana tua foila. I le suesu enga scientisi Atua I le mata opulea. E vave ona afia I le mafau o le tangata po le fai ai o le tangata I le melo nekatin. Ona o le nekatin, a o le tino o le tangata. Ona a mata leo ona tau wha le tonu o le tele o sao o le fai ai o le tangata. E mua la afia le pitoa I lalo o le fai ai o le tangata. E alai ona maua le tangata le tūlanga fwere o le I vā. O le vai ia polisi taimi e langona I le tangata mo le ninivo le ulu. Ninivo le ulu. Ai o le fautuanga le tātou por kalame le netu la fiafi. A tātou va ai ia onga le tūlanga lua yaso nei. Ua afia tele le soifuanga o le whanau I le mea lea o le ula. O le ai marijuana. O lava I pia. Ia, ma le tele lava o to ai ngā mea le tala whea ngai malo la tōdu manai I le taimi nei. Al fautuanga la tato pokalame I yalo mawhanau o Samoa. Vai o tau, aua tau te whaia nā tūlanga I le taimi nei. O le electronic cigarette lea, le cigarette lea le tā ua, so se tu ainga lava, po le chuchu or whatever. Ia o tō mai taule, I o whare tupulanga mātutua mai lua sa fulma 5 tausanga ngai lalo. O le a whaina I o lo tō soifua I le mata upu lea. Mana tua wharewa I taule 5 tausanga te atu nei. Le sa iai le lawsuit te le lava le sa tupu I company nei. Ona o le vavea I o le tupu o wha I le o kānesa. Le ngatara I le kānesa a o le ate fifete. Ma le fatu ngao, ia ma maisi lava mau wha mai na afia I le to telo le tupulanga. Le sa wau ta fiofi ai le sikaleti le ta o le juju. Ia wale ngatara I lea, a ua telefo I la sikaleti ua saulunga ma le flavor, ua so se toa inga flavor lava. Ina ia maa neia I le teisa tangata, ai ngalo le tangata, olo o a whaina ai, ia ona to tonga. O le wei ne mafuanga tonu lava na design e whapiere sikaleti lea. Ina ia tele le asu e whiu le tangata I te tonu matu e whiu le mai whafo. Ai le whape foile ina ia tali e le mana ongo le tangata. E pe ua whai matu langa foile se mea tau vai whape o ia te lela na asu. O ia te lele whiu la. Ia o mea umalava ia ua whai e le tūlanga lea. Ai mana tua lei. Your lungs can only take so much. Your lungs not supposed to have any kind of smoke or water go in there. Na ula foi a wia. Fautua lava o fo mai fem mai vai. O le alo la ula ele ale o langa uma. Fo mai ele o nga o le telo le temi te ula. E ele me tau po le steam te tonu le ma o tangata. E alu ele ve vela I te tonu. Mana tua o le ura sa o sikaleti alu sa o le te tonu man ea. A whaina ea whai aile le soifuanga o te tangata I le mata upo lea.
Ona yeilo le tūlanga fōi lea, wa mata ona mawalitangata i le wha mai fōi lea o le maa pe collapse, ma le TP, o isi wha mai fōi ai. O le ala nai pui pui e to telo tangata fōi le second hand smoker. Awane iso so atu ia te ila tau i e ula ula. Wa levano ese mai ma le tūlanga lea. Ai e wha lea ngaina a toa lava le nicotine whai ai o le tangata. O le vaenga le nai mua lava a fia e le whainga le nicotine. E mawhai o nā whai nailo tupu ae, e tupu i le telo wha lave, ma mea matu iai lo wolanga, ma a fia i tō tonga o lo tino. Vai tau nei, ua lei longa lava se tase whea rua e mare vape, ia e ula feu lasu. Ai e mawhaia le nicotine lea, ona suia le o langa o le tangata. I le o langa fo i le wa pei lava tu somebody addicted, i meio drugs. I le mataupu le tano ia o te nei. O le whinga tā i o na vi ese le tangata soifua o le maise lava le vape. Wo le ngata la i le taunga tā. A o le taimi la le o le mai. Taimi la le tupo e whala veve le tino. O la waru sa o lava le afo, le chemical, i to tonu o le tino o le tangata. O na ratu leo nicotine nofo tonu le tino o le tangata, o na tupo leo le matao pufo i le wa pei lava, wa addicted, pei lava o le tapa. O le design ato o le tapa. Ina ia, o le addicted, ina ia maua e le tangata le taste. Ina ima whaia takan toi ula le sikalekti. E pei lava o le inuina o le whanupia. Addicted. O le mena le whautua le tato pokalame ona o le whanau. E vai tau nei. Tale. E te alu atu la wala sa vali malta mai titi le sfuma le tau sangari ala e pusa mai. Sau mal sikalekti lo le electronic cigarettes. O lai ula mai e tamai titi talofa. A whatuanga le tato pokalame i mātua o Samoa. Tala noa i lau whanau. Tala noa i lau whanau. It is not too late. Whamanatu i le tamai titi le tā ua o lon tino. Le ao ngā o lon tino. Ai se ae tā ua i lon tino i lona o langa ma lona soifuanga. E fo se ma o tama ia e se folu ma tolu tau sanga. O ana wo. Mo ye lava tamiti wo mai lea o ngā maritapata ai fo i leo le marijuana. Mo ula i te tono o whareta ele se tu lou lava lo ngutu manafi. Ia o whaipi i maula. Ia o vape. O telo tamiti o noforo whapea. O le ase au wala e whafo ai le mata opu lea. O le ngaluenga se ua fine le whai lea onga leo matrona. Sa tala nua le tasi wana wo pele tele le teine le ia te ia. Mana i o mafutanga fo lea e tala noa ma teine le ia so umalava telefoni. A pe ua sui lava le ami o le teine ono upi pi i tamaiti fo ia ua fie ula le vape. Ia ua amata una tasting e ia le alcohol. E pela le mataupu le talona toi ua fautua tu ese ua fine pi whaali. Pi whaali ua le mawhai le ua sui le dimino le teine fo ile ua mai taita ia ua le ngata ile ia ua ese fo ilana ia taun ua maa losi lava. Long story short, fautua se ua fine ei. E lea o ngā ia te ona e muli. E te whaataita i o mea ia e le whitau i malau tino. A maise lava te le titi le ta teili o langa. E pēla e tō tā mai eri teine ia wale o ngā pe o maile le whainga wō ia le lea tamai stene titi. A pēla o nei, ai o tō nofo teine o tō i mafofau, pe e sao erfo tuanga ana lisa lene whatu ia te ia, se wa fin. Lala ua sau, lala ua whamatala a toa e loe, sao le lau whautuanga.
o le leanga i o le mea sai ai. O le mea lana whai e teni titi leo, na reach mai a te au for the my pastor, so soani mai a te au. Le asa utala e te whautua ina ia o ina ia, awani o tua le toi ula mero le vape. O le mea mua lava e manatua ia o le teimi o momo whawhitau le whawhengai matamaiti. Iau tala vau tono e kāli sia ma le whautua ina le counselling. O tamaiti le mea mua lava. Wha manatu i le tamaititi lo nao ngā aile i tupu mea i o whale tonu wai. O mea o whale tonu wai e mawhai e tātou na tala no e treat only the symptoms. Ai i lo vai tātou le roots Atua mai le amatanga e takola e tātou le teimi fōile na fia le tamaititi. Whamatala i le teimi na a fia i lona fia. Ua lea lau a vea e nei la ma le fia le teimi nei. Ona ua o fo ila na ia tofo i fuala au ia le ngata i lea ia mo o sikaleti nei wa a whaine ali soi fua. Tantanoa la ma stane titi lea matanoa ia e funa matoa inga whapera tala vai o hei. Ona o le temi ni o le tala no e tātou nunga le telefoni e te tau fo ila o tala no ruta mamalu tina e whaai loa iai. Le tūlanga lea e tala no ai tātou ona i lea o ngā na tala no whaapungi sāwha pe mau mātua. Ai tau ona i loe o mātua ina ia whisosua ni o mātua ia te oi. E iwa lava ina whewhesi tēnei titi sa o tala no pe lava ilon tamā. Na tō tā mai ilon tamā, tō sā watua i wa aia mo waita tō tamā roa. Aia sa o whautua ia i tamā roa i upu nei. Manatua. Na ia la i titi foi o ia i teimio i tupu wae. Sa ye foi mese se sa e whaia. Ai e sa e maua le fisosoani, mai o mātua maua o mātua e whautua i nailo so i fuanga. A aua lai teita. Ai ta ma whaia whao ngāre te mire nei. Ta te ngāre lue whaatase e whautua i nailo wa whine. O rau fisosoani e tu i nātu pēr. Ai pule lava oi. Ta le tone ma whai lava ona maua le fisota inga le lei. Oe malo wa whine ma le lei ai le afo. Ma le whewhelo wa whine tala noa tia, oi matau o tō meo leo tupu. Ia wa amata lava ona suia le ita o si tamā, ona whameile o lana whamatalanga tiloa, sa o la oi pasta. Nela wa vai atu le mata upu lea. A o wita nei la e whapewhio oi la fautua ina la wa whine. Le ala na tatala noa whale tamā whale uso. Tā manatu i tūlanga sa tā whaio la iti. O le ale o onga tāua sao tāua na maua mai ai. Ona ave lea i le wawhine. Ia, ore tūlanga le mata upure na anang taro i tātou le teimi nei. Le aunga le mātole i tōna si metona. Ua matua i alu la tōre. Ngara sawa sawa mo tamatiti inu pia sote. Maru lunga sawa sawa le tamatiti foire whaile kea le whaia onga. Walu lunga sawa sawa le o langa foile matua le estapa sa. Aise a mafua mai lava. I to tonu al whanea onga. Wa ngalo ia te ila taule la tonga luenga mua te tauna whai. O le security o tamiti nei te tauna la tau pui nei lolo le me tauna tupu. Tapuni le aonga. Tapuni malako a siaki umata tonu o potua onga po a me e tupu ai. Wa ngalo i la tau le first thing first te puni. Ai sa ili uma ato tamaiti sa ili tutonu o potua onga. Po o feolo na nai e tamaiti fuala au nei alenga te lea. Ia mo whanu maa losi. Whape whera na maua ni tamaiti nei mea. Ia o isi tamaiti ia e maua mai o ila lato whale. Ia ona maile lato atoa onga. Ia no maile inu lea onga. Ia o te ilo ti nāpul ta mau te tangi telefoni mai sa watulo wa finipolo watari. Ma wato lai o nā ile tonu malai ma mea umalawa ile tawana tara whengai mare o langa o tupulanga tara vau nei. Lala le fautuari tato po kalame mātua Samoa ile awa ia lau puata ma whainga ile o sao au ia te oi whaatonu lau whanau. Ai tala noa pe lava.
whamanatu le tamaititi. Le tāua o lona soifuanga tupu ai. Ina I aru ese mai ai matulanga o mea le au ngā I lona soifua o lona ola. Aia a whiana le saunga le mua le tamaititi I tūlanga nei. O no ore I vaenga fōi lea umawa aia le fia o le tamaititi taimi umalava ma a vea lea matulanga e a whaina ai leo langa fia o le tamaititi lona tupu ai. La le winga o mta upulea. Le ala tonu lava le na fautua I le atua ia Israelu a o e tau I le vau pore tuafa. Tu I fafine po tina la tau te a o ma o a I tamaiti. E tu sai maonala. Aina le lei lava le tupulanga Israelu le tupu ai le nawa I tau. Aina toi ave ese loa le tūlanga fo I lea I le pule maua le tamai whape ai o ia o le ulo le ainga te tau na whai le tūlanga lea. O I nā lona toi pa ua le tūlanga na I Israelu. Wha le tonu ai lo le tupu ai o le tupulanga Israelu. Ai au ngai ai tātou le lalolangi Atua lava misi tātou Samoa. O ne tātou wawa ai te toa lava I tūlanga I aso nei. Ua mawhai lava e le tamaititi o na ia whaatau le sikaleti. Mawhai e le tamaititi o na whaatau le whanupia. Mawhai, nā le tōlanga. Ia o le tere o tātou ave tupe I tātou whanau. Ave lau lantu mani. Mana tua. O le tamaititi aru ma le lantu mani, la tutu whaatasi ma le lantu mani, tip in ma le tamaititi. O na maua leo le tau o le whangu. Po le alava. Ia na sa ili le woi matua atu ia te ilatou. Matangata matua e mwhai o na whaatau mo ilatou. O le ala lea, e la ngona I le loto vai tele ono le vai ngana tupulanga I taimile nei. Ua matua I alu ma le atua sawa le. O le mta upule wo ia te ilatou. Ai, iai le manatu mawalunga lava. O tu maupe lava le matua Samoa I le a o ma o I o lantama I upu. Tala noa ma whaamatala le tā ua le soifua. Le au ngā o lona ola. Ai se a le nei lalo langi mo ia. Lala nai fautua le tato pokalami le nei tūla, mana tua, ia. E tā ua tato whanau ia te tātou. Ona o mea lofa na fua ina mai e le tua. E wha Manuia I leo langa o le tangata soifua. O le ala na tā ua, tātou toi fautua ina ia tātou whanau, ina ia Manuia ro lātou o langa. Ai toi wha sanga I lātou I le langi I le tua. E tau tua maolai le tamaititi. Ia pei o na masanyai. Ia o le temire nei. Ia o sina talapo po le na tātou te mafau fau mwawa ai. Ia ai pule lava le lo matua I lantama. Ana ona fautua tu lava. O aso nei wa mata na whatauina ia mariwana I lungo au wala. O aso foi nei. O le whaingatai o na wale whaingata o na talia le tangata e ula mele o mariwana. Ai ratu e apalai le ngā ruenga. Ai ai foi la male tūla whono ia ia whape e ratu e apalai le ngā ruenga. Ai whi mai e whaatea ina o na o le mariwana. Ai olo iai le karte wha Manuia. Ai o le tangata le ta tau maono mea iai le tuaglea. Ai le talia company. Ia wa whaina fwere nā company e lalo le tūla whono en malo. O le peo le tūlanga le nā e vai e tato pokalame. Tele tangata wala to whioa I ma IT ma la to pepa na e fake. Fe mai ma fai e la to na ula. Ia manatua. E ese lava lau whaalongo atu le tama fo. O mana ese le vaenga le ai. Ese fwere tama fo te vatua le manongi mai o le tama vai lea e na mai sao lava e whalemai. Ia peo le na ona whaamatala tu lava le tato pokalame. Ia ai pule lava le matua I rantama. Ia o na osina fautuanga lava. Ia ai pule lava stafu nei le lao lona sa.
I o temi nei ia o le ava vai foi o tatou por kalame. Ia e sina pese foi o saunia mo tatou. I o temi nei ia o se mai la fafonga le pese o saunia mo tatou. Ia whaftai, mana ia o por pese ni tato whanangononga nei tu la, ar temini nei ia o tato por kalame o ia se I whanga solo. Ona e totuangia fo I le tai au ia ma fuafuanga pe ona masa nei au maringaluanga. A la tatu tala noa le mata opu I le tala mai le tuspa ia le tala le lei. Le lalo langi lea na fio mai ai le mesia. A vai tātou le upo leo le lalo langi, e le whapio le lalo langi atu. Le o le whatau I tangata, lona winga. I tangata ia na fio mai ai Yesu le mesia. O tangata na whana nau o le amatanga. O ngā tutonu o le tupulanga. Ia ma le tupulanga o le lumanai. O lo o whana whanau mai.
Tātou te whaaile e le tūlanga ai sea le fuafuanga maofa le tua. Ai sea o ia whao ngai nai. Le nei vai tau i le afio mai o Yesu. Ina ia whao la tia le lalolangi. Lona winga na mawhai o na Filifili le tua e awina mai lo na alo i to tasi mo le tangata soifua. I so se taimi lava, i so se nofoanga, ma so se taimi i lana ia lava Filifilinga. A hao whaatasi petu whaatasi o le alofa maleanga le leile na o le tua i le pale le i o ana ngaruanga. Se manu e soifua mailo tātou ali i le neiva i tau pe ana whapea e le iai se ang sala le tangata. Se manu lava tātou te whaatasi pe lava mai Yesu le nei lalolangi pe ana le iai le nofo sala o le tangata i le vāma le tua. O le Filifilinga le tangata, nā fuai o na wha le tonu o le vāma le tua. A tātou vai le upulo tangata tonu le tuspa ia, o tātou vai le leilava i le ruai tangata. O tātou vai ia eva ma atamu. Alam ta uwa whapena ono le teimina na tupoi le ang sala. Eva ia atamu. O lana wingala, o le soifuala i le temi nei po le ola o lo tātou nei le temi nei. O le ola le nana awina mai e le atua, pena fua ina mai e le atua i ate o e ma. Le ola le ana fio mai a Yesu, moni ma liulunga o le sātauro toi tu la i mano maro mai le oti. Na iei lola leo o le matau pe whaapea i le whanau mai o le alo o le atua i se whawhine, e aila le matau puleta o e tātou o le loto maulalo. O le loto maulalo a whaasanga i tātou i le atua. O le tauina na o le vaainga le atua i se ala maulalo. I le soifua mai o rona tali. E lei loa e se tasi la ngono o le atulanga. Ai tātou te vaai ma whai tau ma sā ili i le awhionga pa ia le atua. E wha amatala ina mai ai. O le alofa tū noa moni lava le nā o le atua. O lo o tau ma whai i eire tūsitala e whaalaua i teleina mo i tātou. O na waaina le tū le ala maulalo, ua le vaai le atua i le angsala, a ua vaai le atua i le ola manu manu o le tangata soifua. I lana mā nava na wha mea lofa ai i le tino sa ta oto mai le parapala. O le ala le na, ua whaia i le tua o vaenga, ina ia maua i le tangata le ola mai a Yesu. Ai le ngata i lea, le amataina leo le whea ngainga whatasi ma le tua. O na tato wawa ai le loto le i tonu i le whata otoina o le whata oto lo tato wali. O wa o ia o se e hala nano no mai i lo tato tama i le langi. Nana winga i to tonu lava o le whale o manu whata o wha. I le pefu, manongi, na soi fua mai ai Yesu lo tato wali i whaola. Mao le alanga la malo tātou tau wa aia e le mata opole nei, tātou te whaalongo ina pe lawa le temi umma lawa le telo le nuu ma le lalo langi atua, e pe pese pe lawa whaapea. E iai e talia Yesu, e iai e le talia Yesu. A wha wawa le tūstala le mata opole whaapea, ona ua manatu i fo le tangata o ia o le alii. Na te whai ai o fuafuanga I tonu I ona lava ia whaalangona. Once we rely on our feelings, don't get me wrong, of course we need to feel something when God doing something good for us or something that is trying to tell us, we can be able to feel that word from God or that very special moment. But there's some times that we have to really, really careful. Let's not let our feelings in a way when we worship Him. Aua le avea o tātou langona e tātou te vivi atua I le atua. Ai whemai atu spa I tātou vivi atu I le atua I le anganga. Ai leo whapea. Happiness. O Yesu Keriso o le alo le atua.
moni na soifua mai pe tusa lava le lua afe o tausanga taluai. O le nuu moni lea na folofolo ina i le atua i ona tangata. O Utaia. Sa la tonu nofo ai la mo le tele o Centuri. Mai i le tasi taimi sa avea i la tau mamalo tele. Le nuu lea na folofolo ina i le atua. E ese le matautia sa faa pea lava i la tau aie o le nuu e soifua mai ai. O le nuu e malosi. Theology. Pea tala nuu le upu leo le malosi. O le malo tele. Lalo o le malo tele. Aina whātumu lia lo lātou wa ai i le tūlanga ese ai maise le tala whāsori pito o le soifua mai o lo tātou li whaola. Whe mai na avea ma whaalave lave ma tau tia lava do lātou tau wivi. Nā ringa ma tau purea. Na manatu i lātou i le tai tai au e sili atu. O na malosi atu ia Roma. Ona ua masani i lātou i mata upule nei o le to i lalo. A vea i lātou ma mata upu i lalo le vainga Roma. Ona whaapele o i lātou, le aila e sili a te tātou se tai tai. E malosi, ia toi te lero na fatu. Ai wangalo ia Israel o le whiwhilinga le tua saui mai i a tāwita. Ona turi rola lero mata upu le whapea, o le tele lava o nuu nei na Filifilia e le atua. O le manei e whamatala ino mata upu lea, o le tele o nuu nei na Filifilia e le atua na winga, o su ainga i se furu marilua Israelu. Le tala no i ele tala li taimi nei. O na umane na Filifilia e le atua na winga, o tamaiti malava nei na Filifilia e le atua, e le i yo o mai i lalo le pule anga mātua ta mamati nā. E le ato to ista maiti afa. Afa a tasi ta mao la tupu mai ai. O lona winga la, a tato wa ai ai le awina mai e le tuolo tato wari i whaaola na fola ina. I lona soifua mai le lalo langi nei. E matau tia. E matau tia. Se o tato i le ulo nei la i le lalo langi na soifua ai lo tato wari i whaola. Mua lava. Le nuu leo Palestina. O le nuu leo Palestina. E ese le te leo lo nao ngā i le tala anga o le tala le lei. Ai mise foi. O le atua malana wha moe mo le lalo langi nei. I le taimi lana soifua mailo tātou wali. O Palestina e tusa lea ma le te le o le stete o California le vai taimi nei. Pea whatu stusa i ai. Mo te le. O le tūla si sifo, o lo iei le vai tafe o Yoritana. Lea e tafe atu le o ngā tonu o le atu nuu mai le tu i mātū e o atu i saute. A tato whai tau i ai tonu mai ake nese mato e whai tau i le kaspo. Pore, i evangalia. O lo whamatala ato i nai le vai lea, ma le ao ngā, ma le mafu anga. Ona whapea lea, lea na ta fiatu o ngā tonu o le atunu umane le tui, sautema le tui mātū. Ai tolu i tū malo, o lo a fia i le vai lea. Mua lava, Karileia, Lua, ia o Samaria, ia na tonu lea ma Utaia. O ai sili o Karileia, o le tū la le i mātū. O aila i o Karileia le la tatu tala no iai. O le tū lea i mātū. Lona wingala o lae afiai o Kapanaumi, o Tiberia, ia o Korasina, o Kana, Manasareta. Le tūra na Karileia. I Samaria le tū tonu. E tonu la ai te tele lavolo iai tonu o Samaria. Le tatu te whaalongo ai o Sekema. O le lua i lau mua o tupu fō vale hia na ma vai ai le vai lua ina o le mālo Solomona. Vai le matau tio le matau pule. Ia mana tua le te mire o le mālo Solomona. Dena vai lua ai le mālo le.
o ina lena mafua mai se kema. Lera no mai tama se io mai fatu pot fala vila Tato faso solo lea i le tu tonu lava i le taimile na iai he rota i le ayo Samaria, Yerusalema, Betelema, Jericho, ia maari mataya, ia o ai au tu lava nei o Yutaia, o le vaengara lea Yutaia. Lera na amata na baba e tātou i le whea ia Yesu se turo lava e to tonu o le talaanga o le tala lelei, i rona whanau mai. Mare ngā luenga na manao na whina ngalu e le atua. Ia so o airi sa valia Yesu. I le whi au o le tala o le whaoletanga. O le isi lai tu atu la o Yoritana. I le tu i saute i sa sae. Sa iei le atunu e tā ua o Perea. Vai fo la tātou ia Israelu a wha ali mai ni Perea. Whima so le pāri pomu i Perea ari. Ia pāri pomu i Perea pānga le pefu al mena sawat. Waila ia Perea. Ona olona ai au tu tonu lava o pela. Pela. Ele mau e se lava tonu mai a Jerusalema. Ele to telefon tangata Yutaia nana nofo i le vaenga le taimi tonu lava o iei Palestina. Ele se tele o le taimi ele to telefon tangata na iei le taimi na iei le sa iei le li faola i le rarolangi le nei. Ao le tu watu lai sa i le atunu le sa vavai nani tu malo. Tamalana ele i omi lava talu ona lato pu le Palestina. Ai fausia lo waila le atunu na fausia. Roma. Oso mai lo ma Roma i ton le aira e se fulu. Maua i lo le vai panoa lea. Sau wai loa Roma. Oira le situa Roma. Italia. Nye lawa mata na wa ita ato le saule le tu i saute matu. Le saule le sawe Italia. O na waaina leo tato ia Palestina ma Roma. Le mataupu lea e ese i o le taua. Le la o tato i te tonu o le taimi lea o le ese o le ngangana. Ma le ngangana sa masani i tangata o le tala le yaso ia. O na avea leo Palestina ma vaenga o le malo Roma. Varongo le tala lea. Ave are mafutanga le awali ia. Le leile le iau le taimi wa foa. Le taimi wa le lei. O le mafuanga. Ele e tu ato ina ia Roma le pule tu sa o ia Palestina. Ai e ala e ta inai i la tau i le talia i te tonu o le whainga malo. Lera la vai tātou le sawa Roma le na sawa i tonu. Na ui mai Roma i te tonu le whenganga ma Palestina. Roma loa. Polonga Roma Israel. Le ui mai le Roma le ui mai te tonu. Ina waso i fua mai na lo tātou whaola. O tupu lava le mata opole. O he rota le tupu a toa leo le tupu o Palestina pe a tātou vai le talaanga a toa lava. O le tupu mua fo i lea te ia e toa wha i ngoa sa ia te ia. Le wingo re mata upu. E o umalawa i tupu e fia na iai. Pe o he rota lava le sifi. O le awali ia. Ai walawi loa nei he rota le sili, le ala le nā tātou te whaalongo e le tala tuspoia, o le great sili. Ona, whaalong whana le pule anga sa i he rota. O i o stangata e toma. Ira. Na tō fia e pule. Na tō fia e le pule Roma. O iu lio kaisala. So na tō fia e le pule, Roma, tama leo Iulio, Kaisara. O na tato waaila i eirima mafau fau iai, i le whata oto ni aina atua o le whasava linga o le whiau o le atua. Whe mai sale fia tangata ia te ia malo na sawa tele. Hei rota, Ma o ia foi, e le o se Yutaia.
le ala tonu lava le nā sa tele u te na fefe ia he rota. Ona fo le latu he rota maritu la fono. Ai manatua. Le nofo inga le nofo i he rota. E pole lava he rota I lana whaaiunga. Ona fo i le oare ulalo se tu la fono Israel. E se le tu la fono Iuteia. E se le tu la fono ale malo e pu lea le malo leo Iuteia. O le mea lava la e whai mai ai ia he rota. E tatau lava ona whaia ma whatau na wina. Ina o mawai la le maliu. O le he rota. O maliu sifi. Ia sāwa vai ina lolo na malo e ona atalia to toru. Whanau la le to toru le ta malo lea. Whalong. O areki lao. He rota ane tipa. Ma he rota Filipo. Whanau la le toru le tupu lea. E fona le la tau shea I tu tonu le mata upu lea. Se whalongo la tala le whapea. Na pu lea la. E areki lao Iuteia ma Samaria. Na pu lea. E le tasi leo alo. Tamatua. Ia Iuteia ma Samaria. O he rota Antipa. O le pule o Galileia ma Perea. Le atatu wawa ai ai le whaanga soloina. Le vaenga o le mata upu lea. O na o mele a Filipo. Na pu lea te tonu masasae o Yoritana. Tana wingala. Ua kawa atoa o malawe tamane to o tonu le pule anga sa iai le latu tama. A o nofo mai I le nfoa. Ina ua mawaila le lua sa furu tausanga o na maliu he rota le latu tama le sili. Na ave sea I Roma le malo o Samaria ma Iuteia mai a Arikelito. Arikilau. Na ave ese mai tamatiti matua. Ona sa e whaaria ele ma whai ona ia pu lea ma lea tamai aisea. Ele se tofi nia o tama lea. Ai alanga tuu ia ilon tama. Ma tō fia tangata ona o le ingoa. Tofi lalo le ingoa. Fe mai e sui tū langa iai. Ona la tō tuu ai leo se kovana. O le whai pule la lea o se Roma. Sa iai la le I te tono o Kaisaria. O I tonu wa sa tupole mata upu le tō fia ina o le kovana. Lela na se ase toa ia Jerusalema le tarwhita te whaalongo ia. Le tausa minga tele lea Iuteia. Ai roa te kovana lea. Le tama mua le Filifilia. Ai na saole to tonu pule anga ia. Ofi mai leo malea. Male leo ina e Roma. Si leo ngā fita o le a Jerusalema. Mai le mena mafo ia Italia fafau. Ina ia sao mai la tu tonu le pule fa fita. Le wa sau le malo I lona malosi. Sau le malo Roma I lona malosi. Fa ngā mai ona fita. Ai sa fa tutuina I la tau I te tonu o le fale au ia malu pui ai te tonu o le manu. Matau le tala foi le tatu te whaalongo iai. Tau mawhaila vai tau whaatu le lato whatangata ai sa le mautonu. Sa le talia foi tō telo tangata. O na wingala, so se taimi lava sa iai le kovana Jerusalema, sa nofo iai le mauta e whausia iai. He rota. Lera nā tatu vai inu fale no foi tamai, o matua fale o fale. A o fale na whausia he rota sili. I lunga lao le mauna siona. Le tātou te wa ai iai I le mata upu a toa lava nei. E ata mai ina, wa avea fo le wha maua lunga o he rota. O ia o le tupu. Ia o tātou lo le tala le me sa tupu iai. Aiola e anufe. Whaitare mai na o iai tupu lea. Sa nofola o ia le mota na whausia
So skovana no fo lava le mota fausia tangata lea. Sa fausia ke rota sili. Ma o mea umalava la i tonu le taimile na. E tau sia umalava i tonu le vava ainga a le e pulea tonu o le fale. E le whapela o le tupu le tano e tātou. Le la me i tātou le au aonga tele la ma tāupu ne. So se tupu lava. E iei lava me tau o le tester. Po le au auna. A vatu le me tau mawhare tupu. E le vatu lo ai tupu. E watu ave i le tamale no fo i luma fe mai ai mua. Ai ona whaatani la lea. I peisei tu la aola. Ai tupu. E le whape watu le me i el tupu watu atu sao el tupu whape whiela e watu e ona le mea ai. Ai oti. Tātou te vai ei whapoiponga i Samuelu. O ta ua fo i teimine sa e Iesu le wavenga mua le sa e Iesu. O lea mena tupu le wavenga na whai Iesu. Whima ia, na iei le tangata na mua inu ai aisea, ma salo. Ma salo pele leile waina pele ai. Ai ua inu atu lea na te singa le wainga whai mai o sori tamasa sa o ala tama ia. Lele. Se lau pasene. Tele o tupu yaso ia. E lava vaenga fo ile tātou te agree ma disagree i le tele o le whaonga ina e tupu o tangata. I le mele ta o le human sacrifice. A tātou whanango longo fo le whitalenga a Iesu, a wani e vea o tō whanau e whai e tō sacrifice i le atua. O la tala no Iesu le mamana volona ia loto mai lava i le a reto ma le wana ia. La e tala no sa o lava Iesu ia te ia. Malesi. A uto te vea tō whanau ia te ila tō a vea matupu. A vea makovana. E whai e le whainga leo mai aipe e sa o le mea aipe le leile mea aira. Ne te o te tupu. That's what you call a sacrifice. A lai whautua i Iesu whe mai awa ia te o tōna ave o tō whanau i mea nei. E te le lavra me ta upu le tala noa Iesu, ona e awhia o mai ale tele o mea o loo kawa o mai tutono le whatalinga nea le whaola. Mana tua whuila. Awa ai tātou iai i le taimiren sa whai le pāseka muni lava le mariu Iesu. Sa ngai o ia i 5 o tangata. Le pāseka tā pena. Nau na umana tā pena tu urunga o le lau na nofo le au soo. O lale mena mua whai le li whaola. Taste. Pa i ai ona 5. Pa i ona 5. Lua for fulu vai o lona so. It's okay. Leisa whaina. Leile whai le whetalenga fola Iesu whe mai ave. Ai. Ave. Inu. Awa le inu mai whaalo tolo lua. O mea ua whai le ri, o mea nai le lei. O mea whai le tangata e iai le masalo salo. O le ala nā tātou te waai ia i le tele o au na whioti. Tele o au na whoi e mamai. Aisea, ona whoi nei tangata nei sa whao ngai tupu. Test their food before they even eat. Test their wine. Po le hā lava. E mua test nei tangata i. A test wa oti ai. Luna winga. Ia, e oti whare kuka. O whasalanga na sa iai. O na oti lo tangata e le oti ele tupule no fo mai tua. E mata ngō fie whare le whaalongo. O no lai wha matale le whaola. A o tu atu le mata ngō fie le na. E le anga. E eri popo ngā whangita. So se mea lava lai whai le tangata le laro langi le nei. Ua maea o na whautua ina i e sule mea. E te tau ona whai ma le mea mawhau whau i le tangata. E se sulu mai o le ata mai o le tua le tangata sui fua. E au ngā ia ti tātou. Ai o le mea moni lava. Sa wha amalo sia lava tangata i utaia. I le vai tau tonu lava lea. E to tonu i ala tu la fonga
ia Roma. Na whātau watu tangata Roma, whaaleanga ina mare au ino nei la fonga i tangata au la fonga. Whao ngā iei tangata iuta i a lātou te ao le la fonga, ona lātou te iloa, o a lātou lava tangata. A te milena, mua lava tango le iuta i a le tupele a watu. La e fwoi mātara salo Roma, pele le tupele pele ai sea. O le mea fwoi nana whaatanga ina i a Roma. Isa rai eru po iuta i a o le te me whailau la fonga. O la le tupe te whao ngā ina. Whao ngā lau o e lava tupe. Whao ngā lau o e lava tupe. A o tu atu o le mawhau whau ato o le mea lea. Mosu Roma awane i sala na tupe le nofo inga mare atua. A tu ua i pere tupe iuta i a sala pe lava. O le la tau lava la fonga. O whela le tupe na sala. Na sala le tupe tol se fulu iuta ia. Le tol se fulu lava lo si liva le sa toi whalate ni a Yesu mo te a Yesu. Tupe lava le na liloa. O le ala na tatu vava ai ato ia i le langa ina ato le Mataupu lea. E ese le maa nei o le ata lai whaata ata mai ai e le li. Ese le maa nei o le whitalai ngā le tu o lo whapea mai a te tātou. Sa ta mawhai lava lea o la whonga ia e whaata mau a inga ina i rātou lava e tau o le tangata iutei a tau le whaatau a le whaata mau a inga ina. Ina ia maua ma le tatau e le tangata o le mea tongi a le whanave lave. Wa a fia i le vaai le tupe. Mo ovalo ma le au ina o le la whonga. O ina tonu lava le na ngasara ila o la whonga. For example, instead of 1%, ask for 100 or for 1 and 5, which is 1.5%. Winga afale to tongi muli le sala. Po le au ina sauli le au ina o la whonga. O ina tonu lava la lena wha le tonu ai le vālea. Ai ro wha malo sia mai e le tue a te tātou. E talia ilea i le tatau. E talia ma le tatau. Lau langi le nei. E tele le mea te latu te fiaola e latu fwoi e toi oti. Ai mase pere whai misa ulong. E te alato o e te vesili atu na le lima se lau o le mana i e whanau fwoi le tala lea. Ai le fwoi sa ulong le lima afe. Money bank. Money bank. Oi mana i o credits le isa whaina. E maua lau long. Ai umana e tala no le lima afe. E o mai lau long. Ua lima afe fitu se lau. Wape sole. Kwa te le sole nei interest a. O le tupe e la tō na ua loan mai atu. Ai tu te tongi e la tō le vacancy a tō le tupe le wan wese. Tongi oi. Mera te whai atu le lalo langi le tātou te ia. Whe mai la tuspa ia. O le vaenga tonu lava le sa le manao ia ile tua e whao ngā ina ia. Tupe tau ave po tupe sa ilia isi mano e tau si ai le nofo inga ma le pete e file moran whanau. Awai whi atu tonome, la whitale ngā le tua. Ia o tō wola i mea o te avatu ia te o tō sasi lava Israelu sau tonu, wadai malo Israelu. E Israelu ma le nofo, Palestina i le tautala, ai a miu wha Roma. What's tongi le la fonga. Ie lau a fia o mai ale lalo langi e le mea lea le tongi o la fonga nei. Wa a fia ua ngalo i le tangata o na tuu i le tua e at whai e le tua le fofuang. Ai ua tau ma whai le tangata e tu lei lava langi e agenda. Ai tuu i le tua na tausi, ai tuu le tangata na tausi e le vā. Po le ala le na e whainga tā ai o na tātou vava ai i le taimi i o tupu ai o mea whapenei. Pe a tātou le mana ma lama le le tonu mai i le au mai e le tala le lei o na mata upu le ia te tātou. O lana foi na e hei ale whautuanga foi le a Yesu fe mai o tō ne le politician a. E foi politician le mātou ainga. Whai tete au o tūte se ona solia le a le whale o le li. E leo se mea nā le atua. E tala moni lava. E leo se mea nā le atua. Melo le porkiki. E leo se mea nā le atua. A tala nofa le tuspa ia.
Ele I porkiki Yesu tonu na ola mai. Ele I aru Yesu I ave faini me wha porkiki po se vaenga e au iai. Ai sa fautua Yesu, ai na to tongi le la fonga accordingly. I le taimio lea, I le la fonga I utaia. Accordingly le taimio le la fonga I utaia. O le ala le na atato va ai a whaapea maila le tangata whaapea o I porkiki Yesu lona winga. I le ato ato le tato whaarutanga. Lungo ngai sala. Io e le tele I o le theory le wa saune I fafo vai taune. Taule ese a le mo toi titi la theologians o marto o tele o le atunu. Lalo langi. O le uma aunga lea ia fe mai le au te rola interpret le finangalo le tua mataulia. Nobody knows. E lei ma se ma fai ona ia va aire finangalo po le loto po le nganga o le tua. Theologians. Mana ia lato ngaruenga. They base their work under the word called mysteries. Mena ia o ngar theologian ia o ngai meta o le mystery. I lea o ngai se me whane leva atu le pupula mai. E muri muri tamana ai tau sa ili lava le mysterio. Ia a te loa. E le ma whai o nei loa le finangalo le tua. O lele nā le whemai Yesu nā ratu lo whai le whaataunga ia le whaataunga le mea. I tono o le manu manu. Le exchange la le tupele na iai. Alatu lo le li whaola le fia le matao pula. Waita. Tau ai umatelo mene I fafu. E lea o ngā. E leo ni mea I o matatono le whale o lonta mā. E leo mea ni. Aina mafua mai lava I tangatano o Israel. O le mafuanga o noro iai le potu whaapitoa e vivi I matapua I tangatano ese. Awa poloka mai e la tau le mele o whaatau e la tau mea ai nei. Ia o mea whaatau e la tau. E reni mea la tau. It was God's creation. Mua whaatau e la tau e mawa e la tau tupe. Se whaumatu mali manatu la titiri ana tāle le tato pese. Le tatu tala no ia por kiki Amerika na le nofo tato I nei o le por kiki Amerika. Fair and unfair at the same time. Aala na le lei. Ono lai tele le tamau a inga lai back up inga le e tele manufacturer. Compania lo fawina ala to o loa me whapena, ia toi whawhule o loa Amerika. Ala vainga la li tonu vore whalipaepae, i o tamana. Po ai lava le peresi tene fia le malo to tonu se tu lo ngutu maleafi. Ale marilia tama i e sengi whapasi e pili le pasi se mea. Ngai vaile le mali o Yesu. Na whaonga mele o le signature, even though without a physical sign of the name, but verbally, na fe tu wai, tu watu o tu mai I, tu watu o tu mai I. Teimi nei lalo pule anga tupu nei, sa whaifa pena. A mamori ia tu le moto les tu pulono winga, mua watu o oila te pule le teimi nei, a pule lo mena ta o le signature, pole lau oe what tau. A tato vai e le mata opule nei e le awa o ngā sili lava o tau mawhai ai le tua e mamoli mo tātou le vai taune nei. E pui pui mai I tātou I le tele o vaenga se o le lalo langi le nei. E wha se na I tātou manatu. Ma awa nei se I tātou I tātou whalangona. A tātou wawa ai lava le tuspa ia o lo whitalai le tua. O le mea siri la ia tātou ino. I le mea I le tau mō lau soi fua po lo wala. A ia tātou o na fia I le atua wai au mai o manatu le le. Ua lata tu ai tātou ia te ia. O le nu o le tua.
e whawaine le loto maularo. Se tata to pese le tasi. Ia no toi whawawine le tato pokalame i se i le vainga lua le tato pokalame manule te le tato teimi. Ia whaftai lava le whatasi mai o se mai ala whafonga. Ia te tere lava mana ia le pesen tatou whanongalongo ia le nei tu la ia o temine nei ia se wha wau per tatou tal no le mata opo lea. Ona te le io le au ngā mo tatou. E au ngā foi lea tatou savali vali pe tatou tal no le mata opo le kaspo. Ia wha pe mausa wa no pe te whaitau le tala e tusi le
talaanga ia Yesu po o me sa tupu nawa I tau. Ia, atonu fu e tan whainto e rewind I tua le video rea ai to e mata e fu mtu e whaanolongo atonu isi me e au ngā mo oi. Ia, ole e pena ta ua tu sa whao ngā pia lava tupe a iutai e whaile la fonga I le vai tau. O le ala furina le mori mau o le tama le o sa kaio. Whilena whaia Yesu whi mai awha a pia lava wa tele sa ave mai tangata. Ono tualu le te tongi. Sa tua wha. Tala tama. O lesi evidence nai loa I tātou. O le afo. O le taimi tonu lava rena. Wa ho o ai ia sa kaio le langona fo I lea o le toi alofa I le tangata. Na ia whai o le nei mea. Mai loa fo I tātou ina o tupe lava ia, o tupe lava iutaia. A le malia la le mataupu lea. No o fo I tono Palestina. Sa whao ngala e Palestina le tupe Roma. Ia e, whao ngala e Palestina le tupe Roma. O le tupe Roma I masani o na tā ua le tuspa ia o lea, o le tenari. Lea e whaalongo ia Yesu fe mo le tenari. Le tauina lana tupe Roma. E wha tenari Roma e tusa lea ma le se kiri iutaia, se kiri iutaia mea tā la. Tupe a iutaia. Mana tua la oe a whaile la fonga lea ai ova atu ma le tasi ma le afpasene tupe te tongi. Ia e matua I ngau war fatua tua ma le hope. Taung tā. Ia o le vai taimi le nā. Ona alu lava lea, wa iaila le taimi vole o le suinga o le tau o a tatou tupe yaso nei. Wa iwa whainga tā telefoi o na iaile whātustu saina I tupe se liva ana mua. Ia, ma nisi whaifa ainga o tupe yaso nei. Wa tofu lava take that back. Ele o tofu lava atu nuu ma lātou lava tupe. E isi atu nuu e lātou te whaonga ina tupe isi atu nuu. Ioi. Ai ore a tātou wa aila I ai. Ai ma whai ona tātou maua se manatu ao ngā lava. Pe a tātou matau wina telepe mana tua le whaonga ina o le tenari. O le totongi leo se tangata whainga luenga masani I le nawai taimi. Ale mana ia me o tato whaitau. Le whaonga Yesu le tenari e whamerisa wali ia sadi. Mata me unga lue wha sina sampo. Wa wha o tau sanga rio o unga lue ia sfoto a haiale ngole ana. Nei lava so lea sa tu sa matongi tai fasu lima tana le tula. Tusa le le. A wala na whamatala Yesu le tala na. Ina ia tutusa le lei lava lea. Le tangata awane iaise ta se pisa pe a whaina. I lalo le vava inga lea. Anai tamu whai Yesu na ia mamole mai le fe au o le atua. E alofa e tutusa lava I le tangata wa levananga lue le whai tula. Ma le tangata foto anga lue mai anga lue ngai le whao minute. O re ngā ruenga le naoro o tau mawhai ai le tustala ina ia mauare le mai e tātou le taimi le nei. A le vaenga foi la whapea, sa whao ngā foi tupe e leni Palestina. E peila vo I le taua atua vaenga nei e lua Roma mai fo, mai e leni. Mai e tutusala le se kala whai utai o se tangata e leni. Whapea vefe sidi. Whapea whiona e lo tangata e leni ma tangata utai ma tangata Roma ia so e tono Palestina. E lua le tupe. E lo tupe. Al watu lali utai e latu ma tupe a Roma. O lairo le lei lava ilo se Roma. E vai fasalanga. Al watu la tangata e leni ma tupe utai.
e lo le lava le stanga tai utai e le mafuanga e le tai mia no watu mai le ngana wo le fitawi e le tai mia no e lo lava le ngana toi lo le lava folinga ma ofo tangata o le tala e le ne tu sala ma le tenari lona winga la le na o le lua tala le na o to nga tupe la ia na tu ina tu i te tonu o le vaenga a toa lava i le tu le sa tu atu ia yuta le sa tu poina le whalave lave la lea le na whaala teina Yesu vai ua le whaia e roma le lato tupe salai ai nofo lava yutaia ia ma whaasala i lalo lan tupe on malia i o le mataupu le meo tupea Femaitala America in God we trust. Vai a Samoa, for example. E foi la tō moro i tono tupi, vai foi so se atunu u lava a. A iei atunu e te re vai iei resi me whapena. Pe o nalen tau whale tonu e le sawa i sara elu le na sawa. Fai i lunga o la tō marosi. Ona e vai to alava la le i tamai a sawa i whairinga ruanga le atua. Ua tuu le fina ngaro le tua, ai whai le fina ngaro whapolkiki. Ua ngalo ia te i lātou, o lo lātou va ai i le tua e tā ua, na lo lātou lava va ai lava ia te i lātou. Malo atu fo Sam, whaftail mafuta mai tato pokaram, o leva fo i Manuia Australia, poa val fo sio, whaftail lava, ia Rusia, po wa ia whaftai tele lava le mafuta mai tato po kalame. O le manatu ia e loa lava o i lau ngana i lua se tipira ia sao leit. O le vaenga la leta no le tato po kalame ina ia maua i tatou le aunga a tō le mta upure nei. Na o tupe iu teia lava sa whatanga ina e ofo atu mo tau langa i le maru pero tau te mōmua. O le matawhai yoi le ala au whai tau tupe ina o le whesuia inga leo tupe iu teia ma tupe e le ni ma tupe roma tangata. Nia la whatu le tupo me whare le maru. Lea wali whasau te whaatau lupe, whaatau ia. Just me ora lava. Money exchange. Lea tupo il mea. Tele lava men whaale tōna wale mawhaina o atu tangata ese avela tu taulanga i le tua matatalo i le tua. Awa vai atu Yesu, lele wasui mare tupe iutai o le tupe tauna ave te tono lea o le taulanga. Au le la whaali liu e ave le tupe ai. Le ave maroma. Au tupe tangata e leni ena o atu mo i lato. Le mafua angale nana to saile li faola. Oita. O atu tangata e leni se whaiso latu sao mo le atua. So le atu lai pupung ni mai ri whai toa mai ri whaino ton. Lai tu mai mo lau fo i o lai wha. Lai poloka mai le potu whapi toa lava. Wa taimi nia le whaina o whatasi e leni mai utai e vivi i le atua. E esa la tau potu. That's why the Lord called the house of his father the house of prayer. Meeting house, o fale fatasia i eid whanau o le tua. Ia, walu neilan mataupu le la wale ia. Tato va ailoala le i leo langa i aso umalawa i tatonu Palestina. Mantua terminate. O leo tala noa i tato. Au lai so i fua mai Yesu le terminate. Lesi tato va ai le leila va i le mataupu le. So on le wingala. O nisi la o teimi i to tonu o Palestina i leo langa. Ia sa i titi lava teimi. Sa iai Yesu lo tato wali i tonu o Palestina. Maro o marawa i tato o na tolu tau sanga ia e fasutia.
Au vai teimila ia, o ofu ina e tangata se i e vale vai e po se ofu lino a. E le ini lima, ia e o atu lai tu li vai fo ilea. Le tā ua lao nei ofu. E lunga lavo le ni mesa ofu atu ai tonu le ofu tino. E lima o milea le maa nei o le ofu le na. E ima no noa fo ane ma pe o puni manava ma se fusi. Ofu na. O le taunga tāia. Ofu tonu lava na lena tupo le mata o pufole le maunga o kolkota. Whaatau le ori wa whaila tō vili whaatau ai ofu i reri whaola. Ai sea, te lere tupe mawai. Te lere tupe. O le ofu pitola i fafo e a fia ai le ofu talalo umi fo le pere rope. Le whaonga to te lo whaifi au. Ato ai fo ila ma le lima lau tele fo ile pe mwhaite watu pe e te le tau fo ila lo le. Ia ma whailo mai ona lanu ese. O le tele i o le mori mau o le. O to telo tangata o lai fata tau le lanu ese fo ile le ofu le sa ave. Le sa ave e Josefa. La sa ave e Josefa. Ma manei il fatau o le vai fo ie le nai tu. Le o vai tato fo le ia Samoa. Wa mata sau Samoa malana ula ie fo le manei a whaifefea. Wa mai le print a Samoa. Fetaui. E fetaui le lei lava le mele na. Ona o Samoa fo le atunu e tapua i le tua. But it shows the way, this is how I represent my God. This is how I represent my offering to my God. Sau o lava oi o Cristiano Samoa i tiare avila ui inga. Ai, o lanu la nei ese le tā ua pe pito sili ona whainga tā ma tā ua tele. Ai mese lava le vaaire o tātou le lanu pae lanu vio le mu. Wa o mata opure nei, o ie umane ese le taunga tā. Ese le taunga tā. Ia au whai ofu o whai whi au. Ia le ala whai wa i tau ofu nei lunga pae wa i le. Ia oise ofu i oi le afi. Varu se lau isi ofu. Iwa se lau isi ofu. Taunga tā i o ofu nei. Ai o le winga a toa o le mata opu lea. Olo o tau mawhai le li whaola na ia whaai loa mai. E ese le tāua o le lanu i le soifuanga o le tangata i to tonu o le vaai i le wha o le tanga. Pe a whai e loa i le tangata le tua soifua. O le pae. Mo tato o le lanu lavare na. Vio leo le lanu a le atua. Mo le lanu o le wha o le tanga. O lanu pae o le lanu matua i mama ato tol tino le tangata. O le lanu le na o le. O le lanu le na o le toitu manu malo. Ese le mana ia. Mana ia, my favorite color is purple. Mana ia. Mana ia, lanu na le tatu tala no i taimini. E tā ua tere le tangata tā pua i ona Filifilia mai lo lanu ne. O fale lau tangata i utai yaso ia sa tele lava ina fausia i maa. Ia, tatu vai foi e ona tu watu ilo le pala foi le e peo se si maa foi le tongi tā whiwhi ma. E le ngata le na. Ai se wha a lu wai fale ona e vela. Ia e li lalo fale usi fale. E ati lunga pa ia maa ia na peace a tole le pala. Wa vela le na pe o se o me foi le fai masima ina ia tama fai foi le e protect ila to mai le iso se tau lava o le tal nota to le nu e tu no e tono tofa ai ngalo tele tangata Israel elu le miro East le vai taimi lava nei o la tu tono tofa o le ana le na
aso umalava. E ile tala foi le foi tuaina fa pe mana tua Israelu le talo. Mana tua Israelu le ile ngata foi le pui ngā le tua. Ai ailana e mana tua Israelu le talo o lau vi inga le nai le tua ile matau tia o le tua. I o whentanga tēnu nofo le tua wha ala e maua ile vai. Ai ola ile sanga ola ile mea ai ola ai povi fai fatoanga. I feel Iraq, feel Iran at the bomb water la tu Israel. Astama Israelu lava. Astama Israelu lava. I feel it a fana etu maya Israel. Tu my lava Israel. Pe o le ala na tatu te va ai le tāua. Le tāua o nei ofu mo nei mea umma mo whai ero tātou wali. E mo i tātou. O le whare māsani lava sai, yaso i e tasi lava le pou. I ofo ngā whare mawalunga. Uma lava i a sai e fo isi tūlanga o lunga le pou. Le tano o tātou i whale nei iutai. O whale iutai, o lo ta umai ai lea. E le tala anga mana i o lo ta umai ai. Tasi le pou, tasi le tuana te tāo fie runga lea. Le seo seo manga le whapaolonga o la no. Manei ai o le whaingo whale nei. Ai tū le o ngā tōn, ai whatu i lunga maa. E lo le me whana na sawa i Jesu e whaitwhate ta ingo o i o le maa fo i le wha o ngā te tōna te tāo fia leha. I lunga le ufiufi mo i sawa i le wha mai tala la wali ia la whaiwhi au i ai. I le au ngā le maa na, si pe ai ve whasioti. Ai le wha mai tala ta mo pēteru, so le. Le maa la vana le lo te mana tua tonu le salamo fe mai na. Na wha le au ngā ina le tu funga whau whale. Toi au mai roi pēteru toi te tala mai fe mai o Jesu ke riso le nā le alo le nao le atua. O le ala le mene tupu. Pa ul whale le nā. Afo nei whaere tala whaatu sa whale Jesu mai o le whale tu le one ea e pa u. O le whale tu le papa i ate i le pa u. O le ala na pa u o le whale o Israel. O la wasa valita malo tūna le tuafa. A saule matangi ave ese ale pefu pa u ilalo. A timu e pa u ilalo ese a. E toi tafi ese le timu. Le o mea le pipi i ai. A le mafo fau o Jesu na tu e tu atu i la tau. Whaatua tua. Whaatua tua. Nau na whai mai lava ai i li au ngā. A vese le maale le au ngā ia tātou. Ia vaila le mentupu. Nau na le talia i Jesu na o mea whaasosonga. Saule ve vela satani. Saule whati ngā ti apolo. Tu mai e satani. Tu o fitu o te moni. E pangi Israel la mentu. Pā. Alwifo Israel papa o papa si atatu wamio. Dala na fitala ia Jesu. Ne whaila na tala o tangata e poto ma tangata e valea. Ama fofoi uptatu i upuni. E pei e ti ngāri whalo. Ai lei o te upole pusa o lava. O le valea whaila o tangata waia lei loa. Pongi sa o tangata e poto lai loa mana manama. Ai ana whape e talia le lei ele au whai ngā ruenga a toa Jesu. Ai. E fiu lava roma i ato, e fiu sa taino lai tū lava le whale nai tono lea, o leo neone. Le ala na le a tala no Jesu i mene i telo mea, o e tuu iei o iei te tonu, ma tuu mai iei ma oi te tonu, in tāwa ai whaatasi lava le iei, i le tāua, o le vā o le tangata, ma le creator ma le creation, a le atua i leo langa o le tangata. O le ala nā tātou wa a Iesus whunga whare lava e whau laro, e le lei, e hafo, e sere māneia, whemai e saunga le mu, ai a lūlūra le mafu ea, e ngau mai a lunga e arwa, e ngau tonu. O le ata whate e tau i o le mata opu na o mose, a o tau Israelu, e ilunga lunga ni mato ina o mose na tau palasi mai lalo, whai ina Israel, tu si ilunga.
Ada mana o Yesu ia te oe whamari tātou te talo ia so umalava. O oe o lo mātou whapaolonga, o oe o lo mātou sulwhainga, o oe o le whale mātou te mālo lo iai. Isi Jamie, ese le whale fia o tātou e mālo lo iai. Myself included. I li whapea whaiwhea o msi lau pasene le wau li ai. I le tai ana atua se lau pasene o le tangata soifua se ronga wo o le langi. Tato vai fo te talo o tāwita, whamea tāwita, you are my refuge, you my high tower, my hiding place. Me vi ina tāwita, wai langona e tāwita isa, a le saule tua e leo ma o wha ma moi. I le mawhai ona o wiloa ala o le tua. Mena mana o tāwita. Paulo le tupu na wala au le tua o te mana o mia oe a vea oe ma o leo mamoi. Tausi le file mo ma o wa im whaatonu tonu mai o wala. Ina ia o wilo ai o na tai o tangata. O le maneia ia le tatou whanangolongo iai mana ia le wawa ai ona o tala nei. O mea umana wala o sau tonu o le tuspa ia. E ile te me tala no a Iesu ile au farisaio i tonu o le ngana ile a le ngana o le whengeng tuai. E ile te me tala no a Iesu ile au satukai o le ngana tuai. Nea fionga na tuai le tua. Whimatala le sto ina, so le e tasi a Iesu li sa singa ngana i a vaenga ne toa tim le se se. E le tasi Iesu li ngana i la vaenga i e toa wha. Matau se lava i lātou. Ese lava i lātou ia ma le lātou wa ai i le tala le lei. Ese le ngana o le lātou wa ngā ina. O le ala na asau Iesu i le au farisaio e unga i sao rawa Iesu le ngana farisaio a watu satukaio tu watu le ngana satukaio. Ai atu watu le ngana fa farisaio le au satukaio. Tu pule ina le vesi ese a o fo i le fiana fani. Ese mafo fawo vaenga nei. E matua i vala ava ai le leia le biblical interpretation ma tatou wawa ai i le whaunga ina i le tua o mea uma nei. Tatou te loa uma e pei lava o Samoa. Pei lava o Samoa fe mai talata te tasinga ngana le ai. Oa te le ai atu mta upula. E seringa ngana e whaonga i papa sa taua, e seringa ngana e whaonga i whare Alopopo, e seringa ngana i ne iafu, whare lima, tufu a sau a walam vai sala. Aisea, ona fo nuu ne wa vai ele mamanu o le tua, e tofu lava le nuu ia marenga ngana na sese o manga. Tofu. Ona o le mea lava na sawa vali e tua a yasu yo ma vai a tau tu le nu, e wha aluaro le ngana, e whare ngana e masani i tangata. E pei lava o Yesu. Ma. Alu watu Yesu i Samaria, e se ngana ia Samaria, e sia. Lai vava alua leo lango le Samaria. Afa. E le tai lava Samaria o na mana malama le ngana i utai, a le na au mai e fea. Le na mai e kupito. O le atato vai le leie, let's be, be honest for le, Fe mai tasini ngana sa mo moni tasini ngana. Ai tofu lava nu mo la tofu alupenga o ina tonu lava leo te tala noe e faa pe na foi le nu o le atua. Avange tos fuma le lua. Ele tu tusa ngana tama ia. Iwe, ele tusa. Le ala na tatou fai tau le tus pa ia ma tatou va ai ele tus tu singa i te tonu le atua marfina ngalo le atua ia e sau. O ia manase, reo pena, ia tatou malama le. E ese umalava ngana tama ne, e le tutusai. E le tutusai. Matari o le tuana suina ngana. Mo pispisia tua mana awali ia le telo ngana, visa tupu mai paperonia. Vai ina le mata up. Le ala na, e afo. E ele fai te tenga telo le tatou pokalami. A mesia au le host o twingi te ofa apese soli. Pe fia poto e leo po ole. Ne ai, ala na to fai atu.
le whātau sanga no tā onga te tōna ngana interpretation o tuspaia. E le tase singa ngana la tusi ai. It sounds right, one language la tusi ai. A le method a tōna i tua, o le tua ai. E le niva le unu. E ese o manga ngana ro ia le tau whapaleni e tonu. E ese ngana tau tala i Filistia yaso ia, ese ngana o lo tusia ia i la tau, ese ngana tau tala i eleni yaso ia, ese ngana le mamla mai. La fa te ta inga luta apulea. Falong fo ia Paulo. Le ala tonu lava le na le tasi na le vaenga na Filifilia i le tua Paulo. Malama i o Paulo ngana. Vare ngana ia Turkey. A faile tusi a Paulo. Ia tusi le head letters ia fai loa o le signature mua Paulo. O ia o tau loa ai o au lava o Paulo. Efeso e avatu iati o tau le vaenga le tusi. Ese o malava tusi. E le tutusa. Ioi, e le tutusa. Ia vale tusi le sa ave Galatia a. Ia o Galatia fafu atu maasia. Tatu vai i le Europa. Ia vale ma mau me nau e tusi si ngā Paulo. Aina ta lia tangata ono lea. Laua acknowledge atu o le latu ngana leo lo tusi tua i le tangata lea. O ia, ia tau. Saini lo mani ngō Paulo fe mai. O au Paulo o le apostolo Filifilia le atua. A Yesu mai le atua le tama. Nā la tātou te vai o le Manuia i o le. Nia te fia o te whaalongo si whai so si whai aua. O lo fia po se awa. Te fia whaalongo longo e la tau launga. Ia fia e wha le Manuia i o le sa i linga mai te tonu. Ape o i sa o se le Manuia o le E tama whai vola le nganga pa ia i le whai au po le au po le whai launga po le sea po o ai la volo iai. E whai ngō fie le ngangana ina ia whai ngō fie ona adapt e tangata matalia le ngangana ina ia mana mai. Aramaic, ia sa ale tele o Yesu le ngana la. Tele o tautalo Yesu le Aramaic. Tele. Ona wa masani Yesu le ngana i utaia. Ale ngana lau tele la le se whaonga e leni mwhafo atu. O i utaia ina ia malama ai tangata nu ese. Ia. Peina re auna le tau mo mori le tato por kalame le tu la fiafire nei. E ese le tā ua o ngana. O le e ala no tala no atu ese o ngana. O te ola lava ue Samoa au Yesu ta mai le tala inga to i lau. Ia to e watu whaatonu wa onga fo ye Samoa. E ta tau lava na to e o le ngana. E ta tau lava na to e o le ngana. Wa e isinu e ese latu tau le upu ma le upu, ese whaungai no le upu ma le upu. Ta te lofo i lava le anganu, o mentu tupu le nanu, e ese latu talaanga. O sisi o manga i latu, ma mena tupu wai. Ese. Ato watu le whane anupo, ia. Ngā whai atu e fo. Ia watu lau, i ese fo le ngana la sasa mai whane anupo, mpapa sata o mene iafu mtufu. Tele foi men tupu nanu. Tele. Ai alan fai atu whaperta to pukalame ina ia tato malama so se taimi lava te fai tau wale tuspa ia. Lele fai atu e te mua sola. Wa ai mua lava le ingor tangatan tusia ina. Wa ai po la le ubinga le ina whaonga ina i le atua. Ona umalo le ina. Ona e wa ai le tala anga atua le tangata le pe ai se au. E tā ua ai le tusinga le nei. O le mea muli la e whai. O ne whatawa ai leo e tātou i ai. O le ane whina ngalo o le atua o tau ma whai le tau lea lea nei po lea. Po le apostolo po profeta lea. E tau mo moli i tangata o le atua.
Au le ale mafua anga ua lai ona fetalai le atua whaapere pero feta le whatata inga. Ana fosala Israelu le vāmane atua e au maile si malo e au aom whaatonu wina Israelu na ia. Ina ia toi fo ia Israelu i le atua. O le mela va i le atua, when my people hit the rock bottom, now they know I am their God. They need me. Ai le method atua telo tus to sing it to the minus major. O le toi fafangu wina o le tangata. E whaamanatu le tangata. O loo soi fua pe lava le atua. O le tele i o le tala whelwhinga and to for my I am God. I'm still alive. I am God. Whapena fo tatu o mai le whinga ing fō. Ia, o inana lea whātu lau tala, au whanongo longo la I la unga fo ia. O aso ia, au tele ia onga tuspa ia. A sa wale la unga pātomi la whaalongo, maneia, it sounds so good to my ears, ia, maneia fia. A la unga fo reo pena, so ino manase il mātou e kare si sa vai, ia, maneia. A la unga o tamai, o maneia fo. Ia, po wai lava. So ino tau wai po tau pa u la tuenga maneia. A lewa ta matua e. Wata onga tu e tusine. Sorry. O le whainga tai ona tu whaatasi o mareko maluka e whaisela unga le tero teimi. Ne I te I ua. O I ai le vā o le tangata soifua, tangata wha o le tanga mare atua. Ia whae te lava ia I le tūlanga lea. E ese le mafau fau o le tangata e leni lea tūsia luka, ese le tangata sāru e tāla inu o e leni o lo tūsia mareko. Ese le tangata sāva ai le whengenga tuai, atu e whapipi I whaatasi le marwhase lau tausanga, mali se lau tausanga muli ane. E le tau mo whai le whapipi a toa lavorea. The 400 years of silence. Ma le tala ango Yesu. O le ala nā tatou vai e le kaspo. So le ole maneia ia aia mana tua I tātou. E tu tusa lava le kaspo ma tusi o ma lava le tuspa ia. A tatou vai fo le kaspo le tuspa ia tuai, le venga tuai. Tatou vai le minor prophets, o le taimi le nā. Wa amata le lata mai lava o le tua I le lalolangi. Amata lava na talata mai. Sau mai ar creation na o mai I pa 5,000 winga pa misa. Pan pare tauba fe ma ia awai ia fe ma ia le la sau file mo o le ala na tatou te fai tau le ia le tuspa ia awa le vave tatou wo fa pe o ye sa o la le mene fe ma le tuspa ia I la ulava ia style ia I ma le fa manuia le to ia te o le mene o le taimi lava te ese fai fiau ese fai fiau o le taimi lava te tāpena I le asa e fai tau wale tusi there's a thought coming to my head then I have to revisit to fai tau ato yoso mai tusi lo le lalo le upuna sau to fai tau la ia So I let it soak a little bit. Then I asked the Lord, Holy Spirit, revelation, I need you now. O na au mai lea o le ele nganga pa ia, o le mea ta o le conclusion. Le lawa o maua conclusion a tō le mafu anga meru te whai tau wai. O na tusi leo, tau le mua ta le conclusion o le lawa pe whai le 5 laina. Whai 5 laina ono fitu. Ona whanau mai leo le la o le a. Whanau mai leo le la unga a toa lava. Mai winga le meanta. Mau mare winga lau tale whai atu. Ona la unga mai leo le upu wa umana e mawar conclusion. E toi sau lava le amatanga. E sau lava ya. E pipi mai le mele na whina ngaro ile e tua ia te oi. E taunga I ave tangata. Ai tango fo la whai tau le kaspo. Whitale ngā Yesu mana o onga e ia. O
o nai maua ina le tele o le mea alofa e o mai le li ia te oi. O te fai tau atua o mari tele o me fai tau ana o me pe toru e tala fea ngai ma o i taimile na. I lau wa ai i ai maro tari tonu fai upune e toru, pe ia o fa atasi vai ngai e toru, e iri mele tau o mai i moa. So every time I prepare for Sunday, there are times that I reach 10 lines for the conclusions. Ono tole to revisit a tole chapter len fai tau. Na whalongo le e empty umatotonu oe, ai structure lo le ngang pa ia so swani wha unga ia te oe. Te vai te tusi mai lava, e sau lava le tusi, pa leni le lei, maua le male aunga atoa. Maua le male aunga atoa, mele tau whai. O le aunga le mataupu le tala noa tui, ona e o le tau i vinga fwere i tonu le i le whinangalo le atua. Ia manu malo le atua i a te oe, ai le manu malo oe i le atua. Peo le winga na tala Paulo fo i le sa whai a Timoteo. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Taimi le whametala sto ina Paulo, ia sali, ia, mo matua le la wati, mo o mailo wati. Ia e mawal tau sinonga le lei, ia whātua tua me umanei. E leo le manu malo na oi, a ia manu malo le atua i ati oi. O le ala le nā tato wa ai e le tusi le nā. Awane tato wa ai lo tu uro tato tonu whape. Okay, victory for me le ai. Victory for God. E muli alta victory. Wo ine. O le stangata na ona mawawhi mai, this is what God gave me. Me alo whare mo mai le tua. Mai te whai tau nei awhile le vi inga i le tua. Ia manu malo le tua i a te oi. Awane i manu malo sa tani i le tua. Ia manu malo oi. Mo le tua. Pe a whau o mai e le tua. Na e me ta o le crown of righteousness. E au mai e le tua i le a. I le tangata e wha maoni. Malo wha moni i a te ia. Mai e to tele vala ulia ai fia. Ia. Na o tato uloa. Na tato wa ile ia o ngā Yesu tonu le gospel. E tu watu a Yesu whamatala ina i le to tele. E la whatu mata upule. Ana o fie na mata no masu tina. Amai. Septama. E ta pena mai lavaru tama i le vai aso atoa. Tolu le aso i malo loa i le alu whesifi au. Nan tu fai tau am tu si ato i lalo. Ma fo fau ato ia i le li. I le launga le nei la ave mo tangata. Afe mai tala o tina, vai a Yesu mana o onga. Taro sia i e maule me alofa. O Yesu e mua o hao. O e mua launga tu tangata. Ai muli a o hao ma o hao i aila na au so. Sa o le lele tala sole. Ia ua levana i tono ngaruanga. Nela fatuela utala. Au ta pena o te mauro le conclusion. E fiu tu na iat wa pele pau lava le conclusion ta tala loa. Mai lei e ave mai e sa wale nganga pa ia fe mai ia le teimina te worship pai male atua. Lai a mai mai le nganga pa ia lona a nganga ia te oi. E te tu fa compose atua mai ale la ungala. Al ma nei lo fa mo nga foi le nganga pa ia ma ave up. Pau lava mea oi fai na tu ina hatu lava. Se i wha longo i e tangata ma fau i e tangata. Mena sa whai Yesu. Nam ta talo al tamaru Yesu le lange mai le tual mata ma so san mai ma ula sal nei. Nam na mau war conclusion a rota ma loa tau mo tangata. Ai umma famela first ilana au so soli. Ora ila mena ila unga. A oro Yesu. A o ilana au so. O na ore te mi tu atu au so o atu tu la unga atu.
ua malama le au so o le winga au tu o le launga le li faola. O le tele yo o ngā Yesu ma ngā launga te vai e sa wawa conclusion ato o le mea so. E sa wa mai ato na umare sau no foi lalo a wa ile na au so. A wa o atu ia te lato. Pena lea fo. Ila ua tapenanga isa o fefe aure ma te tala noa e ma te talo lava ia stofi uma. Ya, o isa professor fo isa whaia o ngai atia. Very, very inspiring. Pastor Craig. O le lei o le fefe aure o le panang. Aia o le tami ma te tala noa. Ai le mai le fefe aulea. E whamanatu mai lawa e ta malole ia te awhi mai. Pastor Sam, you have a gift. Preaching is one of your strengths. That's your gift. Prayer is too. And I don't know about singing. I go, no, don't even count me in as a singer. My voice is not that good for singing. So his best advice for me was to continue on to seek. Say, after 3 times, 4 times after you read the same chapter over and over, and then you go back and revisit the chapter by going back and read it again. The thought that it comes to your head, if it's the same word, write it down. And God will explain it to you. It says, the moment you prepare for your lessons, for whatever Bible study, God already gave you the conclusion. Now God has to break it down for you so you understand. But that was a revelation for me. Even now, when I was stroke, olesi ia stofi ngalo e tau e pisi au, wale piki al telefoni, silence al telefoni. Al taimi ia, file mōrolo wa stofi tau le pisi ia, matala noa. Matala noa la, e mana o lawal fefe au lea, o te talo ia te ia ringa ngana wha Samoa. O mara ngana wha Samoa, te talo le lea ngangpa ia, i ringa ngana palang, o ringa ngana e mana malama i o ia. Ai ata talo male ia te au isi taimi, te talo mai upu wha Hawaii, wa lewa na i Hawaii, ai mana o fwila wai te talo mai le wha Peritania. But you can tell, you can feel it. Le maa losi, o le mana, o le pa ia o le atua le nā taimi. O le wingola wha matalanga sa ofisiri, e se ate fia i te whaalongo le ngana wha Samoa te le maa malama. Whe mai whatua tuanga le whewhi au lea. Pastor, tu sape o te le mana malama. I believe every single word you say. Because God used those prayers for my advantage, for my healing, my recovery. You know, e whatau waina te le la professor le ngana. Le ngole sa o whewhi au le sa o wa o ngā tonu luatau sanga le biblical interpretation. Ia na pasia ro ila wa o ngā le avelo tonu o le University o le Nazareta. Whala wai tele ai le vaai tonu o le ngana le tuspa ia. O le whatau wino o matau pulea. E se le mana i o le launga mai o le upore tuala te ilo le leila wa tangata le whaalongo. E sau lava le upo e sau tonu lava e tala whea ngai ma tangata. Ayala ona le maua e le tangata. Pe a whaatala le tangata e le whaitau le tuspa ia. Aioe. Pe a whaatala le fo i whaiwhi au le lava tā pena. I le a o wina. O le whanau o le tua. E mua lava e maua le conclusion a to o le whina ngaro le tua. Ai te le i whaasala la wina fatu o le whina ngaro le tua iso se lau ele pa o wai.
le mena le sa o to me te moru upo le tua aina tango le luwai pe vame la tu fafo o ma o ia atu matu inatu ia ale le se tufe mai ia te mauro fatuna ona e alu le lulu so se ele lava alu atu lava o lai wola ala tu pe o le si ele la to le asa wa e Filifilia mana o ia e ona sa ona lele mo le fuia u le fatu mafe fuio ti apolo fatu foi si tala no ni fiafi pe o le vainga le na tatu te vava ai le afionga pa ia le tua le Manuia i o le whamatalaina o lona whina But behind that, it's just a lava period to sound it, but majority of the time, most of the time, or grace, o le anga le leina o le tua mo tātou. O le whapai malu atu te tātou au mafuta le nei tu la fiafi. Ma le nei tai a fau ona ua tauno mai tātou pokalame si ui i ala whaangata mai tātou pokalame le nei teimi. O ne e fui fuafuanga ma tauru manga moa tai au. Ia whawhengai mga luenga ma tiute ia ai taru sia o tau le lofa ma le anga le lei o le tua. Whawhero ai whamalo atua i le pa ia whia o le mamalu o le tato au mafuta. Ialo ma whana o tupu mai e o le atanu ia la o whainga luenga le tua. Taru sia ia vene le pokalame ma se mea o ngā. I le tangata soifua ma la nola tau tua mo le tua. Ia Manuia tu ia te o tau umalava. O le atua na te lilingi masasa tu ia te o tau le Manuia tele. Ai o le nei tu la. Ia o le asola la o tau ona. Ona. O a tai au ma fuafuanga. Ai ei le wha mui mui ngai whapea. Tai au ena. Tato whiroa ai fwili langi ma maa ma le soifua la li lei mai lo tato utamaha. O ne ei le upu whapea. Whawhatai tere lava le whatas mai le tato porkalame. Ta ua le ni porkalame ona o oi ua mwhai o ne mafuta mai. O se upo fuila ua sala pa o papa ila whafonga anga. Ia whafoi mai. O oi lava o le uso ma le tua whine oi fo ma tua whaiva. Au le neitu la. Ia o la whaisa tato talo tato ua le tato porkalame. Ia tato whiroa i fwoi se aso wa to whaine le tua. Iro nā lofa malonanga lei tātou talo. Whawhtai le tua wa e Filifilia i mātou. Whawhtai tele lawa i le walofa malowanga le lei. Tongi pātau le ave le lofa leo la wafio. A toa tupe i le whala. O mātou sawa lea fo i mana malama mai la wafio le le ie. O whea fo i le tū mātou te sawa vari mafolau ma mātou whangu ngotai. E tasi lava lo mātou sisi o manga o lao fio. O whai ngā whaiva o malava o le tala le leilo mātou tama. E tasi lava le tuspa ia mātou te toi tā liu iai lo mātou mataie. O le neitu la lo mātou tama. Tua mare fua le ia lo mātou tama wha fua loa le soi fua mare ola. E lau whanau. Iau ainga mau e kare sia. Malu pui puia i la tō iau awalofa. Deli ie, ia vea pe lava oe ma wha paolo ia te i mātou. I au iai i mātou le taimi le vivelo o to fonga ma wha osu songa. Tai i mātou i lala o le Manuia lo mātou ta mā. O se whātua tu o le nei aso lo mātou wali ie i lau se le whanga. Wa tau mao no mea molo whingalo. Wha wina. O se whātua tua lo mātou ta mā o lo tau mawhai asa mai pele ala. Lima tai lau fio. Tai le vau Filifili le ie iai le file mua lau fio. Awane te ua i mātou whanea mātou aina lo mātou tama. Ai alofa ia te mātou. Se ma whane tonu lo mātou tama pa ia. Alofa tafi mala. Whaafuina i mātou le ofu tala lo alofa marawanga lei. Ofi ia te mātou. Whafangu ia te mātou.
i le manuia mai lau fio. Whare mai to ese no whanga polonga leo popo ngai lau whawhonganga, po whea lava le li ia i lau si le whanga le ne tula. A apalo a au whaola. Ona o oi Yesu ki risolo mata wali i whaola. Amene. Ia manuia lava whasausaunga, ia o tato pese lea, tato tau mawai ai, i le nei tula. Usi mai lau whawhonga. Le atua o lo tātou au au nai, le atua matau tia.